Айтпайм, касқа жүрөткен. Кеп қалдыңыз. Асель Кадырбекова, Калыс Жақапов. Ең сора. Жартыңыздар менен тең сорап тұрсыңар бұл ойын үшін. Аябай жеңіл. Болғаны біз сұра береміз, ошол суроого туура эмес жооп бериш керек. Түшүндүңүзбү? Туура эмес. Түшүндүңүзбү? Ооба. Жооп берип койсоңуздар, жарабайм. Жарайт. Биринчи суроо. Ар дайым жаңы жылда оливье жасалат эмеспи? Ошонун кандай ингредиенттери болот? Оливье эмнеден жасалат? Картошка кошулбайт. Анан кийин чеснок кошулат. Дагы? Чеснок коюп бербейби? Калыс оливьени билесиң да? Эмне оливье? Сонун ушундай эле жейсиңер силер, э? Ошондой тосмон.